ari yaje umunyamuryango wacu n'umuririmbyi afite ubukwe bw'itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi buzabera cyari gusohora. Umutware yaraje ma ari mu nda. Okay, merci. Abufite ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi bucya dukora umukuru. Rero muzamutahira ubukwe nawe buzabera Ntare Arena Rusororo, sibyo? Niho buzabera. Rero mwese abayumbi mwene twakweba tubabwira byose itangazo ushobora kuba mutibwiye abayumbi n'abandi mwese ushirika abayumbi na mesi n'abakunda mesi muzamutahira ubukwe. Rero twese tuzita kandi nabatwegereye natabaye duhaye ndayizi kandi rero bazaza umwanya munini ko tuza tutatumiwe twaje gushigikira natwe twishigikira umwanya tungana n'amakorali bazaza umwanya munini turarekaranye imbere y'abantu n'abapasiteri muzamubona umwanya munini natwe twishimye zotubera. Nasabishije akaririmbo kamwe baduhaye iminota 15 kubera ko nari mumbuye umuhungu wa Jerishari amwaka iminota 5 ishatandukana kandi utangira uboneke mu izina rya Yesu maze imisabura ari mbasebe n'indirimbo namubwiye nitumara zishema turi imbere mu kunga nitumara dufite departema zibiri dukunda akompanyema tukanakunda pati. J'aime muri departema ya pati akana departema ya akompanyema ariko hazaza pati yamara gufata neza bakikirizamo akompanyema. Kubw'iyo mpamvu Kofi Firu kuva i Bugande bambwiye ngo ari hano isigaye ry'iryo bariya niko bapanga bose bagebweho. Imana ibamugisha murakoze. Paseri twaje ku bwawe ndahari ku bwawe nava mu rusozi